تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa kirrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Sepeton kaula amul jeki ben sepeton kaula cintai satejana para habaib, satejana para kiai, satejana para asatid, ben satejana orang-orang sesoleh ben salihah. Siampun hadir di ento tempat walal akhas dak kasalera dan semulja Al Habib Jadid bin Fakhir As-Segaf, Al Habib Badar Al-Mutahhar, Al Habib Idrus Fatak, Al Habib satejana para habaib siampun hadir di ento tempat pentorcukan guru kaula ajun sateja Kiai Syafiq bin Kiai Haji Juwaini, tercukan guru kaula ajun sateja Kiai Ismat si ampun abri ilmu ka kaula ajunan malarmu ke ilmu sepada pak ka kaula ajunan mampu ngoleh ka berkatan ka manfaatan serta mampu diaplikasikan utabaya malaki keseharian kaula ajunan sateja. Amin ya rabbal. Bon sateja na Kiai Fauzi, bon sateja na Kiai si ampun hadir ke ento tempat saya sebut asmana namung tak ngurangi kacangkolan abdinah dak ka para ajunan. Samoga ban malar muka kalaban rabuna para kiai ka ento kaul aju sateja ngaoleh rahmat sedatang dari Allah, kaberkatan seepatoron sareng Allah serta ngaoleh maghfirah utabe pangaporna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin seepamulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala, poci sokor dak ka ajun epon Allah subhanahu wa ta'ala selong mapolong kaul ajun sateja dalam acara koloman utabar rutinan majlis pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya kadim ma ida lemag ento yes saya kalaban as-salawat ban assalam dak ka Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abareng sareng nak potona Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abareng sareng para ulama nah warithah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben tonton abareng ben para pecinta saya ngakoh cinta ben esto dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ushidu ayo saksih ben kaul ajur sateja bahwasanya long polongan ka ento pandang sareng Allah subhanahu wa ta'ala, celing sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kaula ajunan tak keluar dari tempat ka ento melainkan kaula sampean ngaoleh pangaparna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin seepamul je sareng Allah subhanahu wa ta'ala, ki puru ka ismat ampun ajlasaki pon apa saking dahsyat kaula ben sampean ben parlona kaula ben sampean along polong tojuh ben para alim para ulama tojuh ben orang-orang seakudan ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena suatu keberuntungan keontongan saya oleh kaula ajunan sehingga berarti kaula ben sampean ke ento bekal ngaolia ilmu syariat yang pernah disebarluaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun la ngaole ilmu selakala ke ento datang dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, berarti kaula aju sateja epele sareng Allah pateti kabulah se bener pateti kabulah si ongku lakala ngaole mauna utabah hidayah se datang dari Allah subhanahu sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi sabalika hadirin se mulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kaula ben sampean gento i'tirad tak poron dak ka majlis taklim, tak poron dak ka majlis ilmu, tak poron dak ka ilmu syariat baginda Nabi Muhammad, berarti kaula ben sampean termasuk orang jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada bagi sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khaslatani la tajmi'ani fi munafik, tak kira apolong dua sifat andi sareng orang munafik. Hadirin artena mon aban ka ento andi salah satu sifat tersebut otaba ka dua-dua naik andi sareng orang gila, berarti abad ento termasuk orang si munafik. Mon orang si munafik berarti abad ento bisa jauh dari rahmat Allah, jauh dari keberkatan Allah, bahkan jauh daripada maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Mun la jauh dari maghfirah Allah, na'udzubillah wal yadzubillah min dzalik,
Kaulah ajuran tak kira oleh tempat saya lakala sediaki sareng Allah tentu tempat kento lakala penuh kalaban kenikmatan saya bagi kalaban darun naim kento al jannah swarga saya lakala sediaki sareng Allah dak kabul-kabulna saya saleh saya lakala oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepertama ponapa husnu sumtin abak na tandi akhlak sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad tak rokaruan hadirin abak na kento termasuk orang seorang ajar sengudah tak ngormat ka setua tak ngormat ka sengudah. Napa boleh orang sepudu tak ngormat dak ka ulama, lebih-lebih ulama na tak ngormat dak ka ahlu baitin Nabi Muhammad. Kento termasuk orang si aba na jauh daripada akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa hadirin? Karena saongkuna orang sejauh dari akhlak baginda Nabi Muhammad berarti aba na kento secara langsung majauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat selakala tampak saya pada pak sareng Allah kento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ban kento itu cuaki dekat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang di akhlak coba berarti aban termasuk orang yang munafik. Ban pole manabi aban kento termasuk orang yang tak aja gede ke akhlak. Orang yang tidak mengaplikasikan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka saungkunah orang itu termasuk orang selakala abenah lakala jauh dari orang-orang selakala epele sareng Allah Subhanahu wa taala. Milan orang matura ka ento taretane iki orang matura khusus kaula ajunan sateje ketika mamuntuk anak ketika masa sekolah anak ketika nyaba anak kam sholat atau ke madrasah si celing ka ada ayo senga akhlak kejaga tengkala kona jaga milan ka ento hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala tebun ka ismat kelak pabejingan sambian luar biasa akan tetapi akhlak ke bagus berarti sampian bisa bekal epele sareng Allah ki insyaallah eta diraki sareng Allah Subhanahu wa taala pateti kabulo si bekal tonton masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak banyak careta hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan habib bojungan raja mate orang habib teti curokena sabu habib ngepek si anyam ajam nyabung kabar ka timur akan tetapi ketika bada seorang habaib bada seorang ulama bada para ustad lebat maka abana itu tak bengal mau si anyam memuana taretan anapa saking to dosa saking aja geh ka adab saya kadi adab ka itu lebih tekih kalaban ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ekaleburi hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Kaulah ajuran sateja ngaoningi bahwasannya ketika akhlak kaento diaplikasikan ya malaki kau leban sambian lebur celep ate asli ngaki dak kau orang yang di akhlak tersebut hadirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Milan dari kadin to kaulah ajuran sateja epa polong epa bareng kaento kau leban sambian supaya kau leban sambian ngak bagaimana akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menggambarkan akhlak baginda Nabi Muhammad yang begitu mulia. Sehingga beliau ada baki tercantum dalam Simtut Turar. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Wa hadza akhlaqun Nabi Muhammad. Kaito termasuk lalampa ajaran amalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu abak na kaito ngengki pun apa unjungna orang lebih-lebih orang sitandi. Anapa? Keker Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kento idkhalus surur mabunga atena sallu ala Nabi Muhammad. Ban idkhalus surur kento taretan saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala amalan paling utama ba'dal faraid. Saampun kau leban sampean ngamalaki amalan-amalan fardu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amalan si paling eka senengi, eka leburi, eka estoy sareng Allah, iki kento idkhalus surur setelah kau leban sampean ngelakoni amalan-amalan fardu. Saampun abajang tak ada amalan yang paling eka senengi eka lebur sareng Allah angin kau la ajur sateja mapunga atena orang Islam mapunga taretan kau leban sampian seiman dak ka Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah amalan yang memang dipilih oleh Allah dan dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila dari kadito hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala ketika akhlak ke ampun cuba berarti abe na kaento bekal tak ngaolia
kokoh ke dalam agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arten apa hadirin saya pamol sareng Allah wala fiqhu fid din dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ban aba na Arya tak kera faham kalaban ilmu ban ajaran agama saya sambil Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaji mon ngajina tetapi ilmu na tak manfaat ajar mon ajar tetapi ilmu na tak barokah mutolaah man mutolaahna tapi abek na keto tak tambah kaberkatan tak tambah taat tak tambah takwa dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadir Habib ka pengajian malolo saben malam kaengai dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dua sifat setakir akompol dak ka orang munafik. Tak lebih bagus akhlak ke tak sajan gena akhlak ke ban aba na keto tak tambah ilmuna syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arten lekun pakun hadirin hadir majlis tak hadir majlis aba nak ento tetap aba nak jauh dari taatan dak Gusti Allah Subhanahu. Apa sebabkan aba nak ento termasuk orang semuna naudzubillah wal yadzubillah min dzalik. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib asorbanan Habib teka asorbanan Habib ajuban teka ajuban tetapi aba nak ento wala fiqhu biddin aba nak tak tambah ka ilmu nah saya maksud tak tambah lebih ketaatan nah tak tambah lebih ketakwaan ada Gusti Allah Subhanahu wa taala berarti abang kita termasuk orang yang munafik jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Uzkuru salah ala Nabi Muhammad. Milan hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala ayo cek sampai kau leben sampean kaento dadi orang sejauh dari rahmat Allah sejauh dari keberkatan Allah seburu dari maghfirna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kau leben sampean tuju ento tempat polong sarang para kiai polong sarang para habaib supaya kau leben sampean kaento alhaqna bis salihin. Dadi orang-orang saya bagus dadi orang-orang saya baju mengku Allah Subhanahu wa taala dalam artian ate kau leben sampean etata supaya dadi ate sing oleh nur hidayah sedatang dari Allah Subhanahu wa taala. Pak mon ate ka ento ampun nga oleh nur mon ate ampun nga oleh cahaya mon ate ampun nga oleh petotu sedatang dari Allah Subhanahu wa taala maka kau leben sampean ka ento termasuk dadi kabula sefajra fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Milan tabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam innan nur saungkuna cahaya idza dakhala qalba ketika masuk ke ate na orang gila insyarah lahu sadar maka kaento bisa lega saanya maate arten mun lega kaento saanya maate kau leban sampean narema dak katentuna Allah Subhanahu wa taala al-qani orang sanarema dak ponapa sebagi sareng Allah berarti abad kaento termasuk orang sing oleh nur cahaya sedatang dari Allah Subhanahu wa taala. Mun lang oleh cahaya hadirin kau leben sampean kaento dadi orang sebejre orang se seneng orang se taat orang se takwa bahkan orang se tero abad selalu ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala atanya sahabat dari Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qila ya Rasulullah hal lidzalik min alamati ya'rifu biha rakira beda tandana ketika beda kabulna Allah otaba ummata ajun ka ento ka masukan nur sedatang dari Allah Subhanahu wa taala gal na'am beda tandana ketika tang umat ampun ka masukan nur atena maka abad ka ento beda tandana. Kenapa sih pertama dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-tajafa an daril ghurur kau leben sampean ka ento hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala engki ka ento kau leben sampean lebih mementingkan otabe kau leben sampean tak ngarekan dak ka dunya ka di kau leben sampean ka ento ning bahwasanya dunya ka ento lakala hanya sebatas tipu daya arten ponapa kau leben sampean odi dunya ka ento hanya sakejak hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Ponapa etunya kaento searo masa nyaman nikmat kaento terus erasaki sareng kau leban sampean deureun sepaling nyaman hanya sebatas lesan ban bibir akecap masuk ke tabuk tak ada rasana hadirin abini paling saya ketika kau leban sampean ketika berada dalam kamar saampun kaento atokar malolo kau leban sampean beraji kau lu beda banyak si Andi bini dapun ustad Lalu Nabi Muhammad setandi malar muka pakai tamon sarang bini saya soleh saya kita ketamon sarang raka pakai tamon sarang raka saya soleh amin Allahumma hadirin saya pamulya sarang Allah artena
Manabi ka ento ate ampun kamasukan si anya menur cahaya na Allah Subhanahu wa taala. Aba na tak kirakan ngarekan ben tak kira merasa nyaman bade itunya ka ento hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan kula ka ento hadirin saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Katamu yan bade orang acara eta. Bahwasanya aba na ka ento andi kanca Habib. Ka ento luar biasa sogina. Luar biasa tunyana, luar biasa roman. Tetapi oning ka ento sa anya orang sakigla tunyana ka ento ta aroma sa nyaman de ka abak na tibi. Oning ekun aki ka ento tunya untuk perjalanan perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bode masjid korang dana etambeuy, bede madrasah korang dana etambeuy, bede si anya malangker korang dana etambeuy. Karena oning tunya Arya sebade yang kok sebanyak sesoki sengko Arya tak ada kenikmatan mengkungkok angin tunyare buang dak kacena Allah Subhanahu sallu ala Nabi Muhammad. Artinya orang itu termasuk orang salah. Mon berarti orang itu termasuk aba nang oleh cahaya dalam atina pada datang patoron sareng Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nomor 2 pada benar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-inabah ila daril khulud. Kau leban sampean ka itu lebih condong, lebih mementingkan kalaban tempat-tempat akhirat, acara-acara akhirat, amalan-amalan akhirat yang bisa mendekatkan diri dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arten tak arekan boleh dek katunya hadirin. Ketika beda pengajian hadir toju abekna. Ketika beda Habib acabis abekna. Kenapa? Karena kain to kau leben sampean supaya teti tetenger. Cek kau lebegal pernah toju, pernah apolong ben pernah nyabis. Ben orang-orang sesaleh, orang sesemak mengku Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabe gelu. Abekna kain to bejan nurap ketika beda si anya makoloman. Sabe torap hadir ke luka kolo mantaka asa kecil. Anapa? Karena ento kenang natoron rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Arten hadirin saya pamulja sareng Allah. Ketika kau leben sampian ka ento ampun lebih gila kenapa mementingkan akhirat. Berarti kau leben sampian oleh nur dalam hati kau leben sampian. Sehingga ketika nur gelak bakal nonton kau leban ajunan dak ke amalan-amalan sehingga di amalan gelak bakal oleh maghfirna Allah manabing oleh maghfirna Allah kau leban sampian ka ento manabi depak ka cenci utawa ka paste insyaallah takdir sareng Allah saya dalam keadaan husnul. Amin Allahumma amin Allahumma. Setarakhirna pada buna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad al-istidad qabla nuzuli. Kau leban sampean ka ento mempersiapkan diri sebelum kau leban sampean ka ento seteh datang saanya mas seteh ka kau leban sampean sateja. Sallu ala Nabi Muhammad. Arten hadirin saya pamulya sadar cek kau leban sampean odi ka ento hanya sakecek mempersiapkan diri kalaban beribadah kepada Allah. Asampung dak ka para alim, para ulama, asampung dak ka orang-orang sesoleh mempersiapkan diri ajalan kau leben sampean ikan to itunya hanya sebatas tamoy. Mon la tamoy kau leben sampean kudu nyari bekal, kudu nyari sango, kudu nyari kau leben keben sebanyak supaya kau leben sampean ketika depak ka tujuan kau leben sampean ngato ampun sudah siap ben bede yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila dari kak dintoh kau leben sampean senga, ayo patetih ka ento kompolan, patetih ka ento majelis, patetih ka ento saanya makoloman, koloman kau leben sampean orang selakal oleh kapecreun, sedatang dari Allah Subhanahu wa taala, ben artena kau leben sampean ka ento cek sampai ujau dari rahmat Allah. Kau leben sampean selalu ngarep barokah Allah ben ngarep syafaat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga kau leben sampean beti orang se pecera fid din wa dunya wal akhirah. Ya beti orang se selamat fid din wa dunya wal akhirah. Ya beti orang se ebele sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya beti orang se lakal ya bos celing beri perhatian sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ben malar moga barokah majelis kau leben sampean di acar ya batakah sareng Allah. Batakah sareng Allah. Hajat dunya bil maisarah hajatunya gampang sareng Allah hajat akhirat sabora kaula ajun sateja ya sareng Allah amin Allahumma
amin Allahumma ban malar muka kau leban sampean palancung umur berkat umur fi taatillah wa rasulih kalaban taat dak ka Gusti Allah serta taat dak ka Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban barokan ka dinto majlis barokan para alim para ulama barokan para habaib ban barokan orang-orang saleh putra-putri kaul aju setaja betul putra-putri sesaleh salihah si ajuang dak agama Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mampu mengamalkan dan menghidupkan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ban malar muka barakan ka ditu majlis orang sepuh kaul aju setaja balanceng umur berkat umur fi taatillah wa rasulih amin Allahumma saya ampun seta orang sempurna malar muka sapora sataja tu satu sana sareng Allah Subhanahu wa taala yang ka atra ceta ban batetia ko punah raudhah min riyadil jinan amin Allahumma ban malar muka kau leban sampean takdir tonton sareng Allah betul nak kana saya abek teh dak ke orang sepuh saya selalu teti nak kana birrul walidain mampu ngada ke orang sepuh kaula ajunan sateja amin Allahumma malar muka saya kita andik katoronan sareng Allah Subhanahu wa taala cekaki katoron sesaleh salihah amin Allahumma sesake sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala beres yang kak penyakit naik hente kalaban kesehatan amin Allahumma banyak anda Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi kaul aju sateja dapat ka cencina pasti yakinnya on kaul ajunan saya dalam gaban husnul khatimah واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها Irengnya onda ka Gusti Allah angkat tanang ngarep-ngarep supaya kau leben sampean dicekiaki sete dalam gaban husnul khatimah dan Gusti Allah kaengeh kaul aju setaja kabula se ampo lopah benlalai dak ka Gusti Allah sering amaksiat dak ka Gusti Allah tetapi Gusti Allah kini serang kau leban ajunan bele kau la ajunan tonton kau la ajunan patojuk dalam majlis zikir majlis salawat majlis taklim sehingga kau leban sampean ki takdir sareng Allah tini ngangkat tanang dak ka Gusti Allah nyon dak ka Gusti Allah ban bakuli lesan ban bibir ka itu supaya ngolok asmana Allah ngolok asmana Allah Ya Rabbana ighfir lana sabaraki dan gulban para rabu sateja ya Allah sabaraki ya Allah 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 ذنوبنا يا رب يا ربنا يا ربنا يا رب انظر إلينا واستمع ما نقول يا الله واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول يا الله نتوجه إليك يا الله انظر إلينا بعين الرحيمة يا الله بحسن الخاتمة والقبول بجاه سيدنا الرسول إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من ذي الأوصاف المحمد عقودا توجهت إلى الله متواصل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شفي مشكور وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجه في التوجهات الخالدة والصلاة الموصولة
اللهم يا من إليه تتجه عمله فتعود الله فراه على باب عزة حط الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتصلي على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على الأكبار المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من موطن القرم وبظهر قاسم إمرك في بعدك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقل عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر القلوب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين وليحقق وحكم من المالدين وليحدك من الحافظين اللهم إنا لا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم بركاته وشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وسوء الأدلاء بورة الأكل في جميع النواحي والأقطار وادحم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الاسم الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا يا الله توفنا وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمن واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى صاحب الوحي والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا قديم عيسان يا دائما نعم يا كاثر الجود يا خافي اللطف اللهم بارك لنا في عمري والرزق والدين والدنيا والولد اللهم يا حافظ اثفت ولدي ما دام في بطن أمي عزة الكاملية والعمل يا معومي أنت شافي لا شفاء إلا شفاء ولا تقدره سقما ولا محروما اللهم صور ما في بطنهما صورة حسنة جميلة وثبت في قلبهما إيمانا بك وبرسولك في الدنيا والآخرة اللهم طول عمره وصح جسدهما وحسن خلقهما وأفصح لسانهما وحسن صوتهما لقراءة القرآن العظيم الحديث بجاه سيدنا المرسلين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين بسر وبحرمة وببركة الفاتحة.